Welcome, UFC flyweight champion. Welcome, flyweight champion Joshua Van. We are proud of you. Okay. Joshua Van, the fearless. Dipana betu ko pe male. Joshua Van pe ma bo. ကျမကအရာ Houston Texas မှာကြောရှာမောကကျမမုံလေးလိုပါပဲ Oh, ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့အခုတော့ Indianapolis မှာကျမလာပြော Indianapolis မှာလာပြောင်းပြီပေါ့ဆိုတော့ Joshua Van နဲ့အရင်တော့က ရင်းနှီးတယ် ရင်းနှီးတာပေါ့ ကြားကြောင်းလေးတူတယ် ဟောဖျားကြောင့်လည်းတူတယ်ဆိုတော့ညီမကဘေးရွာလဲ ကျမလောက်တူ Okay သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီပန်းကိုပေးမှာပေါ့ ကဲမုံလေးအနေနဲ့ပေးမှာ အေးမောင်လေးအနေနဲ့ဟုတ်ပြီ Alright ညီမနာမည်ကဘယ်သူလဲ ကျမနာမည်က Lekazin Oh my god သူဆန်းလိုက်တာ ကျမရထားလိုက်တော့ Okay Nice to meet you Okay how are you in that Joshua Van cho pangpar hin pek lai Imahi International Women Fellowship in Denver, Very It's okay to be in the middle Ah. for you too. ka Zaida na position se Imahi Atuhi President Tuan Liu Min Si. Oh President Tuan Liu Mi what's your name My name is Rosie Tlanev and I would like to show that it is poster from ICWF. Oh kata kati se kan dan lang kan te lai se kan lom lu bu nan ti tha tok a kha hi ka hin te Kaitu tu Liu ICWF Secretary at Tuan Liu Min Si. Emilia Layen. CBC USA Minau lein ma Okay kha se hi ka le hin kal se hi ka le hin don't block the way don't block the way kha Okay ki ka le kin kal ko ki ka le kin and don't block sala ha Joshua Van ka hin alright ka hin ka koi pa hung tu he dam man tlai ta si ka right okay tham han man sak ti ta se group in kan ban to pi ma sat hau cha Watch me side. I got a couple different. sa program mabentuk kuala minute These kita two, aman these are different sakit ones. poster kuala Thank you so much. God bless you, everything.